Monaco Grand Prix niyo yabaga kuri iki cyumweru, iki turangiye, ari nako rero umuturage w'aho ngaho mu Monaco babita Monegasque, abaturage ba Monaco, ubwo umumonegasque waho bita Charles Leclerc utwara imodoka ya Ferrari Scuderia niwe waje kuba atwara iyi Grand Prix ya Monaco. Ibi ngibi byari ibirori bikomeye cyane, bikomeye, buriya niba ari ikintu cya mbere abashoferi bo muri Formula 1 baba bumva bakeneye, ni ukubona wini iwanyu mu gihugu cy'iwanyu. Wini mu gihugu cy'iwanyu nicyo kintu cya mbere gishimisha kurusha ibindi bintu byose. Rero ni nacyo kintu cyabaye kuri uyu Charles Leclerc. Uyu akaba ari umuhungu watangiye muri Formula 1 sezo ya mbere ari iya 2019. Iyi ngiyi ni sezo ye ya gatanu arimo arakora muri Formula 1, ariko ubwo sezo eshanu amaresi arenga 100. Iyi ngiyi niyo wini ye ya mbere, niyo career wini ye ya mbere kuva yatangira muri Formula 1. Ariko kugira ngo tutari twinjira muri Monaco cyane, hari resi yari yababanjirije mbere ya Monaco, bari bagiye aho bita Emilia Romagna mu Butaliyani. Nari nabibabwiye, Emilia Romagna rero umuntu waje kwitwara ni Max Verstappen nk'uko bisanzwe, ariko nubwo Max Verstappen yari yitwaye wari uwa mbere, uyu Charles Leclerc wa kabiri, ku mwanya wa gatatu haza Carlos Sainz. We n'uyu Charles Leclerc bose batwara imodoka ya Ferrari Scuderia, baba mu ikipe imwe ya Ferrari. Ni ukuvuga ngo Max Verstappen yabaye wa mbere, abangaba baramukurikira. Mugenzi we Sergio Perez yaje ari nko ku mwanya wa 8. Bituma rero Perez, ibyiza byose Max Verstappen akora, Perez agenda bisubiza inyuma. Dore nk'ubu ngubu nk'ejo bundi muri Monaco ubwo ntiyanarangije na Grand Prix, ntiyarangije isiganwa, birangira abonye amanota 0. Rero ahura n'ibyago. Uwo Max Verstappen muri Monaco ntibyamugendekera neza. Turaza kuvuga ko noneho Formula 1 yatangiye kuryoha kuva Max nawe batangiye kongera kujya bamusigana, yabaye umushoferi usanzwe. Ejo bundi yabaye wa gatandatu muri Monaco Grand Prix, yabaye wa gatandatu mu Butaliyani. Agira gutya mu Butaliyani yari yayitwaye, ariko mbere yo mu Butaliyani ndumva bari Miami, uwo bita Lando Norris yari yayitwaye. Ni ukuvuga ngo aho bigeze ubu ngubu Max Verstappen ntago agitwara Grand Prix ebyiri yikurikirana. Ni ukuvuga ngo aratwara, hakikubitamo Charles Leclerc, hakikubitamo Carlos Sainz, hakazamo Lando Norris. Ni ukuvuga ngo noneho Formula 1 itangiye kongera kuryoha, abantu bose barimo barabona ama Grand Prix. Ubu tuvugana bizanakomera cyane, kuko urabona yuko Ferrari ndetse na McLaren batangiye nabo gukora imodoka imeze neza. Mercedes ni ikiri inyuma, ariko iyi Ferrari na McLaren nibo ubona yuko batangiye kwegera Red Bull. Rero tudatinze reka twinjire muri Grand Prix ya Monaco. Iratangira, ariko kwa gatandatu hari habaye qualifying nk'uko bisanzwe. Abagomba kwanza kuba qualifying kugira ngo bamenye ukuntu bazatangira isiganwa ryo ku cyumweru bahagaze. Ubwo rero qualifying nuko byaje kurangira, Charles Leclerc niwe witwaye neza muri qualifying, aza guhembwa yuko agomba gutangira ari uwa mbere. Wamugiye inyuma n'uyu mwana bita Oscar Piastri. Uyu nguyu ni umuhungu rwose utwarira ikipe ya McLaren. Hanyuma Carlos Sainz kuri grid yagomba kuza ari uwa gatatu. Lando Norris wa McLaren yagomba kuza ari uwa kane kuri grid. George Russell wa Mercedes ari uwa gatanu. Max Verstappen wa Red Bull kabuhariwe kuri grid agomba gutangira ari uwa gatandatu. Ibi bintu ntabwo bimenyerewe, ibi bintu n'ibishyashya kabisa. Hanyuma Hamilton Lewis we yagombaga kuba ari uwa karindwi kuri grid, mu gihe Tsunoda Yuki umuyapani utwarira RB agombaga kuba ari uwa 8 kuri grid. Alexandre Albon wa Williams yagombaga kuba ari uwa 9 kuri grid, mu gihe Pierre Gasly umufaransa utwarira ikipe ya Alpine kera kabaye yisanze muri top 10 za qualifying,
aza no kwibona no muri top 10 ahubwo za resi yaje kurangira yifite umwanya we wa 10. Iyo ubaye umwanya wa 10 muri resi baguhemba inota rimwe, iryo naryo aba ari ryinshi. Dore nguko uko resi rero yaje kurangira, uwo bita Charles Leclerc yarayitwaye, ibintu byari birori cyane. Hanyuma Oscar Piastri aba wa kabiri, sinzi noneho ukuntu aciye kuri Lando Norris. Hanyuma Carlos Sainz wa Ferrari nawe yibera wa gatatu. Urabona yuko Ferrari ntiri kubura kuri podium, buri giri kuri podium, bigaragara yuko bita Frederic Vasseur hano ari mu kazi. Lando Norris umwongereza utwarira McLaren yibona ku mwanya wa 4, mu gihe George Russell umwongereza utwara Mercedes yaje kuba ari umwanya wa 5. Max Verstappen nta kibazo yagize, nta accident, ntaki, yibonye ku mwanya wa 6. Uyu Max Verstappen muramuzi ni kabuhariwe no muhorando utwara ikipe ya Red Bull guhera muri za 2017. Hanyuma Lewis Hamilton, uyu nguyu ni umwongereza nawe uwo bita GOT, greatest of all time, umwongereza utwarira Mercedes yisanze ku mwanya wa 7. Yuki Tsunoda, uyu ni wa Muyapani nababwiraga, ari kwitwara neza nawe ari kuboneka mu top 10 buri kanya. Abangaba Yuki Tsunoda iyo ubona ayo manota 4 ukabona abiri ya buri resi biba bibahagije. Abangaba mwibutsa yuko umwanya wa 8 abafite amanota 4. Ubu ngubu Yuki Tsunoda yakoreye amanota 4, mu gihe ku mwanya wa 9 Alexander Albon umwongereza utwara Williams yahise aza ku mwanya wa 9. Mwanya wa 9 bagwa amanota 2. Pierre Gasly umufaransa utwara Alpine muri resi aza ari ku mwanya wa 10. Mwanya wa 10 naho baguha amanota 2. Nuko nguko bigenda muri Formula 1. Inyuma y'umwanya wa 10 ntago tujya tubavuga, uri yaranja iyo utaje mu 10 ba mbere abandi ntago tubavuga, abantu batakorera amanota nta kintu tuvuga. Nuko byagenze. Grand Prix ya Monaco ni Grand Prix ikomeye cyane, iyo narabibabwiye nk'umwaka ushize, bitewe n'ukuntu bakorera iyi sirikwi ibera mu mihanda isanzwe yo mu mujyi, bari imihanda mitoya ifite amakoni akomeye cyane. Nuko ngo umwanya watangiriyeho birangira ari nawe urangirijeho, biragoye ko wadepasa umuntu ahangaha muri Grand Prix ya Monaco. Umwanya utakore muri qualifying byagorana yuko uza kukura muri race, kuko nta hantu hemerera umuntu kudepasa hajya hapfa kuboneka. Ubwo rero nuko nguko byagenze. Abashoferi ba Ferrari bigaragaza, bamaze nk'amaresi nk'atatu bakomanga. Carlos Sainz yigeze kugakuraho akawini indi bukari menya ari nko muri Singapore cyangwa ndumva ari muri Singapore. Charles Leclerc birangiye yibonye. Charles Leclerc unari murahatana yatabaye wa 2 aba ari wa 3. None ubu ngubu birangiye yiboneye umwanya wiwe wa mbere. Rero ahangaha iri siganwa rirangiye gutya ryahise aha ku mwanya mu 10 ya mbere murabona ko mutarimo murabonamo uwo bita Sergio Perez aka Chico, umuntu utwarana imodoka na Max Verstappen. Imodoka yagize accident birangira atarangije resi yibonera 0. Hanyuma iri siganwa ryarangiye ribasize ku rutonde. Max Verstappen urabona yuko aracyari uwa mbere afite amanota 169, ariko ibintu byahindutse. Urabona yuko ari hararusha amanota 31 yonyine. Amanota 31 niyo ari kurusha Charles Leclerc. Amanota 31 umuntu muri race ebyiri arayapangurura. Bivuze ngo Max Verstappen agomba gutangira kugira ubwoba. Charles Leclerc yifite 138, nyina arushwa 31 na Max Verstappen. Lando Norris nawe araho hafi ifite 113. 113 uri umwanya wa 3, wa mbere ari arakurusha amanota atageze no kuri 60. Ahangaha nawe uba nukuvuga ngo wa mbere aramurusha amanota agera nko muri 55 cyangwa 56. Uyu nguyu Lando Norris nawe arimo. Hanyuma akaza Carlos Sainz wa 4 ufite amanota 108. Uyu nguyu nawe aracyari muri resi amanota 61 wayavanamo. Ubita Sergio Perez 107. Twakabaye kuba tumubara, ariko uyu nguyu akura asubira inyuma, arimo aritwara nabi cyane muri iyi minsi. Ku mwanya wa 6 Oscar Piastri, uyu ni mwana wa McLaren afite 71. Uyu nguyu azarwanira imyanya George Russell 58 ndetse na mugenzi we Hamilton batwara na Mercedes. Hamilton we yifitiye 42.
Fernando Alonso wa Aston Martin 33 ku mwanya wa 9, hanyuma Yuki Tsunoda uyu muyapani utwara imodoka ya RB n'uri ku mwanya wa 10 n'amanota 19. Aya manota ashobora kuba ari n'ubwa mbere yagize kuva yatangira, kuko ahantu amazemo imyaka 4. yaje muri covid, yaje 2021, ariko nta na rimwe yari yageza n'amanota 10. ni ukuvuga ngo iyi ngiyi ni ikintu gikomeye cyane, iyi ngiyi ni achievement ikomeye cyane kuri Yuki Tsunoda. ngira ngo rero murabibona yuko Formula 1 yongeye kuryoha kabisa, no hatangiye kuzamo akantu ka competition ubundi twari twarabuze. bivuze ngo tugomba kuba turi ubu ngubu next ntuzikurikiraho turaba turi muri Hungary, niba ntibeshye ni Hungary cyangwa mu Bubiligi. ahangaha naho hitezwe yuko ibintu biraza kuba ari umuriro. Sawa rero, bye ciao, tubonane next weekend.